Kapang kabangan keren hapi menta kalong kapolen. Balai ngisya jingit bat kendia na kado. Uji suong hababisya jingit wat let ngosi kum ki asam. Kipenran yala kakmut kakmat baken dupau sya jingit ha kibriu. Nga ong api kelayo yala kabainong. Piban hababisya jingit tu beta yala kakmut kakman batusan yala usnyu. Kakam jong ki apostol kalnong kabakat saw kat khot kabaat hulai ka ong. Hamanla kabalang kilathung kitemen kisan na kabanta jong ki bada kajing duai bada kajing sya jing in. Kila IT yaki how try how ba kilabu kajing syanya. Kajing sya jing in bar kendia na kado kadai kajing hikai kabane tenrai ha kabalang bat kane kajing pensitom kapau syabar kalong ban yarap yengi kinong pom ban pusan yala kajing im lajong bat ban kela pamun kane kalong ban penkre yala di ya kajing mipat ujisu ha kasengi paskha. Kapolen kadai ka ayom jong ki kristan ban penkre yala di ban rakhi ya kajing maya jong kajing sya sitom sya yam jing mipan bar kajing ki ujisu syabneng. Kapolen kadai kapor kabakerpang bakum ke kristan ipen sitom yala di ha ki benta bapher jong kajing im jongi bar kini baro ar kajing sya thangan kiana baro kajing bam katkum kapor balabu bat kendia kiar nakado. Kabalang kakhor kaweringi ban pensitom yaladi ha kapolen khamtam ha kasengi balang berpei bad ha kisengi thoding jongusnam. Kisengi thoding jongusnam kide kisengi pensitom yaladi na kabenta kipop lajong. Kajing kendia na kado ne kinu kijing bam jingdi ne kinu kibangi sotanat dai ban bud ha baro kisengi thoding jongusnam. Henry lada kasengi kraw ki ham ha kasengi thoding de pen kraw ia kata kasengi burom. Ha ka Bible ngilap yau namba saupo. Uni udai udak jong kajing pen kre ha ka polen kadan saupo sengi. Kani ka pen mau bagadai kapor bau jisu udon ha ka jaka ka bakanja banduai syajing in shua bun sedang banyalam. Saupo sengi bat saupo mit umusas udon halor ulum shua bun yop diang ia ke hukum ublay. Ki saupo snem kide ki snem bagi pa Israel kian haris yam shua ban poi haga jaka balakular da ublay. Bagi saupo sengi nadu kajing mipan hadu kajing kiu Yesus Kristus syabneng hakini gisngi Yesus Kristus upen kre ya ki apostol jong u na kabenta kakam jing lait yalam. Kajing sya jing in ba kajing kendia ha kapolen kapen ken mau yengi ya kapharsi ukhun sarong auria. Ubala yo mat ya kajing thangan bar kajing sitom jing mut jong u bo un kala bomon na kapom ban let phai biang sya ka ying ukpa jong u ha ka ju kalenti kajing sya jing in bat kendia kadai kajing pensitom yalade ban penken mau bangi dan kam ban syanya ha kajing sen ai ublai ban yo ajing mam bat ngidan kam ban kala bomon bas dang ban imbahano kublai sibun ye phi baro.